Yolda ele? Yolda ele? Nesi? Reyt bo'ldi da. Yolg'on reyt. Oqus degan reyt bo'ldi. Tushmadingizmi? Maqsadchi. Ha. Maqsad. Tushmadim. Reyt maqsadi. Oqus degan reytda shu reyt maqsadi masajlovchilarga qarshi. Tushundingizmi? Haydovchi qo'ying, zakmetdan berdim. Masajlovchilar olsa masajlovchi ko'rinamanmi? Tekshiramiz, shekni olsa olib boramiz, ko'rsatadi. Tekshiring. Dokumentingizni bersangiz tekshiramizda. Dokumentda ichib ichgan ko'ringanmizda. Bor dokumentlaringiz. Bor. Ko'rsatmaysizmi? Neni? Dokumentingizni ko'rsatmaymi? Ichib ichgan aniqlay olmaysizda dokumentdan. Dokumentingizni bersangiz ham men aytaman. Neni aytasiz? Bermaysizmi dokumentingizni? Berem. Ko'rsatmaymi dokumentingizni? Dokument ne qilasiz berdim? Bersangiz men dokumentingizni ko'rib aytaman. Neni aytasiz? Dokumentingizni bermaysizmi? Neni aytasiz shuni? Bermaysizmi? Tekshirib aytaman. Neni aytasiz? Tekshirib aytaman neni ekanini. Aytavering hozirlaymi? Bormi dokumentni ishim aytasiz? Yo'q aytib turibsiz. Может o'ylagan tekshirasizmi? Tekshirimda bu reyd bo'lgandan keyin joyga to'xtab tekshirasiz. Reyd bo'lgan qog'ozingiz bormi? Ha? Reyd bo'lgan qog'ozingiz. Bor jo'q. Ko'rgazingchi shuni. Berem deyim, ko'rgazmaysizmi? Bermaysizmi bu? Ko'rgazing ana berem. Siz bermaysiz men aytaman. Ko'rgazing ana berem. Bo'lmaysizmi, bermaysizmi? Ko'rgazmaysizmi? Siz beringiz dokumentingizni. Reyd bo'lgan qog'ozingizni ko'rgazing deychi. Bo'ldi. Dokumentingizni ko'rsating, dokumentingiz bor bo'lsa, provinsiya bor bo'lib chiqamiz. Bor. Bo'ldi, ko'rsating. Nak. Yo, bera olmaysiz, dokument nimangiz ko'rgazingchi. Reyd bo'layotganmiz. Na provam turadi. Inspektor so'raganda siz dokumentlar berishingiz kerak-da. Bundan chek pasport. Adam жазып atsam ana aytasizlar, nega, ne uchun deb bersangiz men ko'raman. Reyd bo'layotganingiz to'g'ri tasdiqlab qo'yammi? Kerak bo'lsa düzeyga chalib turib bilib olamiz. Men 580 berindi negizinde men sizga mildetli emasman ko'rsatgungacha. Gerek bo'lsa, başı yetmeybeysizmi? Başı yetmeybeysizmi? qanday başı yetmeybeysizmi? Işte televizyondan kimmen televizyondan? Bo'ldi. Aytmoqchi. Berib qo'ysin do'stim men. Бұл жақпен сөйлештім. Болды. Сіздің қызметіңіз бұл жақтың қауіпсіздігін қарашы маған сөйлешмес. Ошо мен қауіпсіздігін қарап атпайсыз. Документтерді сіз айттым, сіз маған сөйлесіп вообще қызметіңізге кірбейді. Сіз бұл жақтың қауіпсіздігін қарайсыз. Болды. Сіздің қауіпсіздігіңізді қарайды бұл. Вообще сөйлеудің ақысы жоқ. Ой, туа болдым, қызметті көріңіздер көрсеңші. Камера диод. Младший инспектор, birinci взвода ОПСМ. Фамилияңызды оқыған. Сіз оқыңыздан кейін. Мен өзім білейінші қандай оқимын. Мен өзім білейінші қандай оқимын, хорошо? Oldu. Ma. Ошоға түшіп қалыңыз. Неге? Мен түшіп тексеремін да сізді. Нені тексересіз? Түшпегеніңізді. Қаны тексересіз? Түшпейсіз бе? Түшпеймін мен, түшкен міндетті емеспін. Онда үйлеп қалыңыз. Үйлебеймін мен? Үйлеп olsanız наркология алып барасыз. Да, кеттік наркология. Шектусіз, сіз нар жағына отырып алышыңыз керек. Неге мен шектімін? Шекту, массыз қаяқтан білесіз біз? Может, массыңды ойлаған тоқып кете берсін, Біз наркология алып барып тексересіз, если наркология таза қандай жаңа неме, нелі? Алкотестеріңер қана? Алкотестер пока берілік бізге. Пока берілік болса менің не күнім? Күні ошо жоптың шақырыңыз, бүгінгі күнде жоптың шақырыңыз. Жаратудасыз мен наркология алып барышым керек. Бүгінгі күнде жоптың шақырыңыз.
Давайте. Siz menен болуп сүйлөшө албайм мен. Эме кылбайсызбы, түшпөйсүзбү? Siz menен болуп сүйлөшө албайм мен. Жооптун чакырыңызчы. Бол. Давайте жооптун чакырыңыз. Камера жооп. Чакырың жооп. Түшүп калбайсызбы? Жок, түшпөйм, жооптун чакырың. Жооптун чакырбайдым. Мен көрүнгөнгө түшө бербейм да мен да, туурабы? Ооба да түшүп калды. Болду да түшпөйм да, эмне болду? Түшпөйм да, эмне болду? Сиз вообще сүйлөбөй эле коңуз. А мына кандай сүйлөп атат мына? Жакшы эле сүйлөп атам. Сиз деп кайрылып. Сен жакшына сүйлөбөй атасың. Сиз деп кайрылып атам. Сиз деп кайрылганга милдеттүүсүң да ошон кайрылтасың. Сен сүйлөбөчү. Өзүм билем. Түшпөймүн? Түшпөйм. Каякта иштейсиз? Иштейм бир жерде, эмнеге? Эмне кылдым мен? Эмне мыйзамга баш ийбейм, эмне кылдым азыр мен? Ол мыйзамга туура келсе үйлөймбү? Кетип калсам, сен мыйзамды талап кыл, базар жок, кетип калам. Мен документтерин сурасам бербей атпайсызбы, туурабы? Документтер сен немени көргөзүп койбойсуңбу? Рейд болуп атканын аңытап койбойсуңбу анан кийин? Жөн ана сен жөн эле кетип аткан адамды оңго алып токто деп эле документ текшерүүгө сен кимсиң? Ооба да рейд ушундай болуп атпайбы бизде? Ошо рейд болгонун мен каяктан билем, туурабы? Бизде рейд болуп атат, мынакей деп. Сен ар бир сөзүңө эле мен ишене бербейм да, туурабы? Сен деле мага ишенбей атасың ушто мен документим бар десем гана көргөз деп, туурабы? Ошондой эле ошондой эле мен деле ишенбейм да, сен тастыктап кой да. Мен 102-ге чалып жүрө берем, сен мияка тастыкта кызматыңды толук аткарып кой да, болду да. Мен кантип жүрөйүн анан кийин? Сенден сурап жүрөйм, сен айттың го мыйзамды талап кыл. Мен иштебейм эч жакта. УУду сууду эмес, мен телеканалда иштейм. Мен органда иштебейм мен. Силердин ишиңерди билгенде кызматыңарды так аткарып койгула, болду, мен эмне көргөзбөйм деп атам. Айттым го эмнерден мына документ мындай чыгарып көргөзтам го менде бар, туурабы? Рейд болуп атканын тастыктап койбойсуңбу? Болду да. Бол кетер. Ошондой болмойм, кийинчиде бир жолу жаман көрөм. Жаман көрөрбү? Айттым го кыргызча. Мыйзам талап кылып кой, болду. Туурабы? Сиз бизди жамандап чыксаңыз, биз да сизди жаман көрөбүз, ошондой нерсе да. Мен жаман көрөрүң эле. Чыгат эртең по-любому мына видео. Кызматыңарды так аткарып койгула, болду. Мен так аткарган ушул рейд болуп атканын тастыктап койгула, болду. Силердин акыңар жок да, жөн эле. Мен 102-ге чалып, анан монтип күн жүрө бербейм да, сен мени токтотасың, мен сага барган жокмун да, туурабы? Чтобы мен билип алгыдай. Мен токтоттум да, до конца кызматыңды аткарып, мына урматтуу айдоочу, мына документ. Жок, айтып атпайм. Мен деле документи бар десем ишенбей атпайсың, туурабы? Көргөндөн ишендимби? Рейд болуп атканын ишеништүү, сен аны тастыктап коюшуң керекпи? Болду да. 102-ге чалдым да, сиз 102-ге чалып туруп айтың да. Мага эмне кереги бар 102-ге чалып мынтип? Сен менин тынчымды алып атпайсыңбы? Жөнөкөй жаранды сен тынчын алып атпайсыңбы? Туурабы? Мен барып сенин тынчыңды алган жокмун да. Болду, бакырбайсың. Нерв кылып атпайсың мындан кийин, Неле сен силешпи? Субординацияны сакта, кызматың каалагандай сүйлөйм. Каалагандай сүйлөйм. Эмнеде иштебейсиңби, айдыбы? Эмнеде иштебейсиңби? Эме болсун, жакшына сүйлөсө жакшына кете бербейсиңби?
Жакшына мен түшүндүрүп атпаймынбы мен? Да кайра. Бакырып да сөзгө түшүнбөй атсаң.